Preko puta predsjedništva Evropsko-unijatske kolonije Bosne i Hercegovine nalaze se biste znamenitih ljudi iz jedne epohe. Nije mi poznato zašto biste nisu ujednačene veličine, nego su neke glavatije od drugih. Kao da se time želi pokazati da su neki likovi bitniji za grad od nekih drugih. Ako Kranjčević ima spomen ploču gdje je naglašeno da je hrvatski pjesnik, mada je njegovo hrvatstvo upitno zbog imena i prezimena, predlažem da se ostalim ljudima koji imaju biste naprave slične spomen ploče na kojima će da piše kojim narodima i nacijama pripadaju i šta su po zanimanju. Nepošteno je i kontraproduktivno favorizovanje samo jednih.